অসমত আপোনালোকে জানে যে এনআৰচিৰ বায়োমেট্ৰিক 9,22,000 ব্যক্তিৰ বায়োমেট্ৰিক লগ হৈ আছে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড নাপায় আৰু বহু সময়ত এই ব্যক্তিসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ স্কলাৰশ্বিপ বিভিন্ন ধৰণৰ দিশৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। হয়তো গ'ল शेखर जी बहुत बहुत अभिनंदन। नहीं आप लोगों ने बहुत मतलब जो कर दिया है हम लोग कभी नहीं भूलेगा। हाँ हाँ और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इस तरह से इस दक्षता के साथ में इतनी एक्सपर्टीज के साथ डोजियर प्रिपेयर किया। सेक्रेटरी साहब से लेकर के सब लोगों ने उस पर इतनी मेहनत की कि हमारे डोजियर पे एक भी निगेटिव ऑब्जर्वेशन कमेंट कुछ नहीं था। 100% ओके, कहीं कोई विषय नहीं उठा। नहीं 100% लोगों के सपोर्ट से हुआ। नहीं शेखर जी, ये मतलब मैं आपको बोल ही नहीं सकता हूँ। Assam will be always will be indebted to you and our Prime Minister. अभी इसको लेकर के मुझे लगता है कि आपको पूरा एक मीडिया को तो आज आपको ब्रीफ करना ही चाहिए। हाँ, मैं भी अभी यहाँ से एक प्रेस कर आप प्रेस कर दीजिए, उसका तुरंत बाद मैं भी प्रेस का लोगों का साथ ही बैठा हूँ। आप लेकिन आपका रिएक्शन आ जाइए पहले। ठीक है, उसके बाद में मुझे लगता है कि गुवाहाटी में और सब जगह पे असम में इसके बड़े होर्डिंग एकदम मैं আপোনালোকক শুনাই দিলো সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং। অসমত আপোনালোকে জানে যে এনআৰচিৰ বায়োমেট্ৰিক 9,22,000 ব্যক্তিৰ বায়োমেট্ৰিক লগ হৈ আছে। তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড নাপায় আৰু বহু সময়ত এই ব্যক্তিসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ স্কলাৰশ্বিপ বিভিন্ন ধৰণৰ দিশৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত এই বিষয়টো মই আলোচনা কৰোঁ আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়টো অত্যন্ত আগ্ৰহেৰে সৈতে এই বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিবলৈ তেখেতে মোক আশ্বাস দিছে যে হয় এই বিষয়টো যিকোনো ধৰণে আমি এটা সমাধান কৰিম। বাকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ লগত মোৰ যিখিনি আলাপ আলোচনা আছিলে সেই আলাপ আলোচনাখিনি মই ইতিমধ্যে বাতৰি আপোনালোকক টুইটাৰ হেণ্ডেল আদি যোগে মই জনাই আছিলোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস যে এই কথাখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ নলেজতো আছে আৰু পিছত আমি এই দিশটো নিশ্চয় আলাপ আলোচনা